sakhohlisana nabanga sakhohlisana nabanga sakhohlisana nabanga sakhohlisana nabanga manje sengisele ngedwa kulolu takusengiyagula sakhohlisana nabanga sakhohlisana nabanga sakhohlisana yes nabanga sakhohlisana nabanga sakhohlisana nabanga manje sengisele ngedwa kulolu takusengiyagula sakhohlisana nabanga manje sengisele ngedwa kulolu takusengiyagula sakhohlisana nabanga mfoka Biyela hawu mhlongo DSTV njengoba washiso kwakhe angathi wenqo adume impela futhi awuyibeke khona hayi ufikile mfoka mhlongo beka basibingelele emakhaya awusuka mukelo lapho ngasekhaya isefikile intshisa amabhodo iRed Dog Entertainment la sekuphathele khona indaba yethu ophoshozwayo kumnandi kodwa ke siphoshozwe iqiniso kuphela babingelele mfoka Du babingelele emakhaya ke sibingelele emakhaya ngibingela uya phela umajikile eduzane njengesidore bicycle khona phansi empumalanga esigulisa one day le kwelamasodla lapha ngibuya khona empumalanga siyakhuleka kondaba ezitha siyakhuleka Nkosi Mswati ebusawo njengamanje kwela kangwane lapho sisuka khona siyakhuleka sithi babukela emakhaya ilona uhlelo olishisa amabhodo leli iRed Dog Entertainment lapha einkundleni zokuxhumana ko YouTube nako Facebook asitholakala khona hlala njalo uthi ne thina silethe indaba zeshisa mfoka Biyela namhlanje siphethele mfoka Biyela mfowethu namhlanje udaba engiza ngalo alukho luhle kangako kodwa luhle futhi kodwa alukho luhle futhi ngoba kunokuphatheka komuntu lapho esikhuluma khona mfowethu sibonile abaculi bakithi mfowethu behlaba ulayini beshawukele beyolekelela mfowethu uDSD uKhangelani mfoka Mhlongo mfowethu kungathini ukuphawula kwakho nokubambana kwamaciko mfowethu ngalento ayenzile ukuthi makuneciko ngathi ngiphathekile bese yasondela mfoka Biyela ngizama ukubheka line up la ngoba ngifuna ukuthi ngibone into leso ikhuluma la mfoka Biyela emakhaya ngingaze ngikwenze ede umuntu esizomfaka la kanti akekho lapha kulohlu labaculi abenza lo msebenzi omuhle kangaka babukela emakhaya cha ngithi asikuveze nje ukuthi lapha asiveze nje ukuzwelana nomfoka uKhangelani Mhlongo osoka uDr Khangelani Mhlongo odumenge lika DSD emculi ngamaskandi indoda siyazi ukuthi kuvelile ke bafethu ukuthi umfoka Mhlongo uthe ukubambeka umkhuhlane ngoba siyazi ukuthi kumele akhiphe album yakhe ngonyaka odlule mangicabanga ngoDecember kodwa ngenxa yokubambeka emkhuhlane wagcina angakwenzanga lokho kodwa lo nyaka esikuona ugcina kwazile ukuthi kuyidedela ialbum yakhe ngoba singena nje singena ngengoma yakhe lethi sakhohlisana nabangane sengisele ngedwa ngiyagula bafethu kulolu tako ingoma kaDSD ekhona njengamanje egcwele inkundla zokuxhumana esingaya soyibheka bafethu ingoma eshisa kakhulu mfoka Biyela umfoka Mhlongo ngicela ukuthi ukubambeka kwakhe abantu emakhaya kade bekuzwela ukuthi nje ayicha ubambekile until azadedele ini ivideo clip yakhe yale ngoma le esingene ngayo nokho abantu bathe ukunothisa ukuthi hayi man hayi iqhawe lithe ukubambeka yabona lokho kwenza ukuthi ke manje abantu bethe hayi nabaculi nje mfoka Biyela bathi hayi ake sishaye ikhwela esingabaculi ngokubambisana sithi cha uma ngabe omunye wethu ethe ukubambeka sisibone isimo futhi ngoba siyazi ukuthi enjena nje ubaba ekhaya futhi enjena nje uma ngabe ebambekile umuntu odinga ukuthi ehlenyuka nendawo zodokotela la kudinga khona ukuthi abodokotela abaculi benza intento emfoka Biyela okuyiyona eyenza ukuthi size la senze le video ngoba besingeke senze ivideo ngokuphatheka komuntu noma ngokugula komuntu ayinayo iqiniso lento mfoka Biyela kodwa into yenza ukuthi senze ivideo le sizokubonga sizoshaya izandla lento eyenziwa abaculi bangamaskandi ngokubambisana ukuthi benze lento enhle kangaka abayenziwe ukuthi bathi bahlale phansi babonisana bashaya imali enganga 20,000 yonke bayithatha bathi bayibeka kuphi bayisa kuphi lapha emndenini kaMhlongo lapha uDSD khona ekhaya bazwelana nabo ukuthi bafethu asingalibonisa uthando
sekuthiwa omnye wethu akasekho kodwa uthando asilubonise esekhona okinto yokuqala ngqa mfowethu engicela kuyibona since engiyibona kwaculi ukuthi kube nento yokubambisana nokuzwelana umculi esaphila alibona uthando kubafowabo okwaqala ngqa ngiyibona lo mfowabo yenzeka ngokujwayelekile baculi babonisa uthando bawuseka omunye uza kwabo thothi akasekho kodwa siyaqala ukubona kwenzeka mfowabo lokho njengamanje sicela ukubona kwenzeka ngqa namhlanje ukuthi kube khona abaculi abathi cha nalikhwela siyashaya sihamba siyoseka umfoka Mhlongo kunabaculi nje abaningi mfowabo ngicela ukuthi la line-up yami ngina 24 yabaculi noma le line-up le mfowabo ithi uku-edithwa kancane ngoba kunabaculi abanye abangekho mhlambe ngicela ukuthi bakhiphe ngemuva yabona i-line-up enye sekhishiwe kodwa awumemeze labo abakhona mfowethu i-line-up sekhishiwe kodwa ke ngibonile ukuthi khona enye i-line-up futhi esefake phakathi abafana bamgqumene ngingazi noma mhlambe ukuthi kwenzakaleni ngoba ngibone kuthiwa kuyaxoliswa kuphinde kwathiwa bangenile angithole kahle ukuthi kwenzakaleni kodwa ke futhi eyokuqala beyinganayo impeze emnyama futhi beyinganayo ucevuziwe kodwa phinde futhi yabuya esekhona ucevuziwe nomfeze emnyama sikusho futhi emakhambo abela ukuthi ababukela bakulindele ukuthi i-line-up le kancane izoba nakho ukuthi ihle ishintsha ngoba lekhwela leli abalishayile kwabanye abaculi belingafinyelelana kwabanye futhi abaculi lifinyelele kwasho ukuthi lesikhathi leso ephoketheni bekade bengamanga kahle ukuthi bangakwazi ukuphonsa esivivaneni nokho ke ngibone unjogo ekuveza ukuthi abaculi bangazibuza ukuthi kungani umthandeli engekho kule line-up ukuveza ukugcaba fethu njengomuntu bekade ngishoshovu ngamphambili kulento le unjogo wathi anginayo inamba kaMthandeni usho njalo wathi inamba kaMthandeni anginayo kodwa ke ekamshovo nginayo inamba ngizamile ukufana umshovo ngambikela uDaba ukuthi bafethu sinento esiyihlelako ekanje nekanje wayesithi umshovo cha ngizoya kuphi kubhuti omdala nami ngiyolibika uDaba sizobuya kunina uma ngabe uDaba sesikhulumile salibhunga sonke kodwa ke ukuveza nje ukuthi cha bafethu lokho umshovo ehambile noDaba akabuyanga kumina asifuna ukuthi ababukela emakhaya bathi awu nasimemezela abantu abathize omunye umuntu asimuzwa kanjani yabona siveza lokho nathi ukuthi ikona esikutholile uyakubona lapha eqani kunofalabo kunolimit kunojive kunogatsheni kunokhuzane kunoqhosha kunoAlemgube number 8 nonjoko 10 kunothandazane kunosonqonqo nomashelela noduma kahle kunosicebi kunoSminoff nongelo V kunosomntwana kwazinsele menzi ipotso into encane mzukulu luve mfeze emnyama sekuvala ubani usomcevucevu lapha ku number 24 kanti futhi ngiyacabanga ukuthi kunabanye abaculi bafethu abakhona uma ngabe kungenzeka mhlambe i-line-up enye bazoyibona enkundleni zokuxhumana ama ngabe iqhubeka abaculi bavela baphonse esifanele mfokabiyela mfowethu siyabonga kakhulu into enhle kakhulu bayenza siyabonga kakhulu amacika kithi emaningi kangaka ahlangana bafowethu ayenza lento athe ayenza ingane yakwethu angeke swadla amandla abo mningi kakhulu u20,000 futhi ke egameni lokuthi ke phela bebefaka isandla emntwini osaphila futhi osenamathuba nethemba lokuthi usazophila hayi ukuthi beseshonile asikubonge kakhulu ngoba mfowethu uzohanjwa kodokotela uzokwazi ukutholakala nokuya ngasethunjini okumnandi bakwenze lokhu bekungashonga ukuthi kunento eshodayo bakwenze nje othandweni ukuthi hayi umfowethu ake simxhasa ukuthi athole nokuthi aye kodokotela mfowethu mhlawumbe ukuhlabela phambili sesizovala mfowethu kuneciko nala lika Maskandi mfowethu umgojeli nalo elagcina nalo lisengozini yemoto engathi manje lihamba ngesihlalo mfowethu i-wheelchair mfowethu ungathini ukuphawula ngendaba kaMgojeli mfowethu nanokuthi mfowethu mhlambe ukunakeka kwakhe ke yena mhlambe kungabe kuhamba kanjani mfokabiyela umgojeli siyazi ukuthi umgojeli mfethu umculi ungomanye babaculi osekhona owaziwayo futhi osebenzile siyamazi angicabanga ukuthi bekade babizwa ukuthi abasekhwene
la bafika khona besafika abasokhalweni benomdumazi la befika khona base behamba ke base bekha amakhaya abo ngokwehlukana futhi siyawazi amagalo akhe futhi umgojeli edlala i-instrument kwabanye abaculi abahlukahlukene nokho ukuthi kulonyaka I think sayinto inenyanga embili noma eintathu uma ngingaphosisi uye wathola ingozi yemoto umgojeli wangena esibhedlela nokho kusho ukuthi wayelimele kakhudlwana nje ngoba usho njengamanje ukuthi ugcine umuntu ohamba ngesihlalo nokho bafethu asikuvezi lokho ngoba sifuna mhlambe ukuveza mhlambe ukuthi ukuthi umfo usesimene esinjani ukuthi sikuveza lokho ngoba sifuna ukuthi abafethu njoba sebayiqalile lento mfokabiyela yeah iyo into esasiveza ngoba sebayiqalile lento bayenza kumfo kaMhlongo not ukuthi siyamonazela ukuthi kungani benza ohlangothini olulodwa kodwa sikusho lokho sithi bafethu uma umuntu ofunda izwi lapha ya encwadini yokuphila lithi uthi omunye uma ebhala uthi ngokufa kwenkosi uZiya ngawubona umbuso wezulu ngokufa kwenkosi uZiya ngawubona umbuso wezulu ngokusho ukuthi ngenkathi omunye ngesimo somunye umuntu kwanzeka ukuthi omunye umuntu kwavuleka amehlo namhlanje bafethu ngithi baculi bonke bakaMaskandi namhlanje ngesimo sikababa uDSD uMhlongo kunganivula umqondo lokho kino nonke ningabaculi bakaMaskandi ukuthi ninento eningayenza noma engaba sa foundation noma engaba sasikhwama eseningabaculi esithi bafethu lesikhwama lesi sizophonsa imali njalo kulesikhwama ukuze ukuthi njalo mangabe kunento ethize komunye uzakwethu eyenzakalako edinga ukuthi sivele thina njengesikhwama sabaculi siyophuma nethimba lethu elizobe lihola isikhwama sethu singabaculi lihambe liyolekelela kuleso simo leso esisuke sivelile kumculi othize noma kuzakwena othize angiyazi ukuthi abaculi bakaMaskandi abanye abafuna ukubambisana abayifuni lento yokubambisana impela kulabo nalabo abazobe ngenile kuleyo foundation leyo ngiyacela lokho mfabiyela kulabo abazobe ngenile kule foundation leyo bazobe ihola phambili lento basebenzisana ngoba ngiyazi ngeke bangene bonke abaculi kodwa kulabo bazobe ngenile bekade bebambisana bayenza lento ngothando bangenza kanje kamfakabela okunye engithe izolo I think ngicommentile lapha ya kubaculi nabangabheka kahle kuma page kaKhuzani uNjongo ubaba uAli Mgube ngakuveza ukuthi bafethu ngiyacela kakhulu ukuthi ngicela ukuthi baculi kube yibona mfakabiyela bangizwa kahle emakhaya abantu akube yibona baculi ngoba ngicela ukuthi lesiqeshana lesi sizosithatha sifake TikTok nayo into engicela kwamfakabiyela ngicela ukuthi abaculi bakaMaskandi abasebalazweni abaziwako abanama page abo akwazi ukufinyelela kubalandeli nayo into engicela bayenze ngicela ukuthi bayibhunge lento bona njengabaculi basivumele singabathandi bomculo kaMaskandi bakuvumele bese bakufaka ama-page nabo lokho engizokusho njengamanje ukuthi bakhiphe i-account ezothi uma ngabe bangayenzi i-foundation le engiyishawo engiyicelako ukuthi benze into esa foundation ezoba isikhoma sabaculi mangaba akwenzi lokho njengamanje ngiyazi bakhona abanye bazothi bakhona abayibacula abangazange bexhasa nabangazange bexhasa kodwa okwamanje ngicela ukuthi bayiveze account ezothi le eyakwamhlongo ezoxhasa uDSD le eyomgojeli izochaza umgojeli ebese bethi balandeli sishaya ikhwela balandeli bethu kusho uKhuzani kusho ubani usomnandi kusho ubani ubahubhe kusho umthandeni athi balandeli bethu siyacela ukuthi ninzani nisexhasa nixhasa naba abafowethu njengamanje abajani abaphathekile basemakhaya ukuze bakwazi ukondla imndeni yabo bakwazi ukuphuma babona bodokotela siyacela ukuthi njengoba hleze nikwenza nishaya o1 rand kubahleli bemicimbi benza imicimbi yebo ngoba hleze nikwenza lokho nishaya o1 rand yabona ngabe kusabethu nishaya amamiliyoni mfethu ngo1 rand kodwa kuloko siyacela nje ukuthi nayi account kababu exhasa ubaba uDSD le izoxhasa umgojeli sicela nje u10 rand ukuya phezulu mfowethu abaculi abalandeli bakaMaskandi ngifuna ukutshela mangamfakabela baxhase abahleli bemicimbi ngo150 benza igidi zeimali namhlanje
asesiphume nje singabalandeli sinamhlanje sixhase abaculi ngoba nakho sibazi bake basijabulisa isikhathi eside bathathe nje bakhipha ama-account ngoba kodwa mfukabiyela ngikusho futhi lokho lento lena ingenzeka only if abaculi kuyibona abangayikhipha lento bayilethe kubalandeli ngoba vele abalandeli bayabalalela abaculi ababathandayo abaculi njengoba ngibekisa ngithi akayikhiphe bahubha akayikhiphe kwakusomnandi akayikhiphe noma umthandeni akayikhiphe ulokuzana i-account ukhuzana unjoko nawo bonke abantu bafethu siyacela kini bathanda umculo ngamaskandi ukuthi nisixhase la noma even nakulesi khoma se-foundation engisho omkhulu ukuthi abasenze isikhoma leso bangayikhipha i-account bamemezela ukuthi bafethu balandela umculo ngamaskandi siyazi nje nisixhasa niseseka lesi i-account eyesikhwama sethu esifisa ukuthi sisenze esizolekelela njalo lapho khona iciko elilimele noma mhlambe eliphathekile noma elinesimo esithize kuyophuma ke imali ethize ihambe iyokweseka lelo ciko lelo ebese abakhipha account lelo abafethu ngisho mfethu o10 ngakubekisa njengamanje bekunengoma le bekade khona umcimbi wakade khona kade kwina khona kwanta mother of all ngingabekisa nje ngogatsheni eyedwa bekuvotwa ngathi ngoma 1 rand lapha 150 if I'm not mistaken uthole amavoti over 50k plus angifuni ukuze ngiyephe inambeni ngiyazi udlula kodwa nje angeke nje mfethu 50k plus amavoti awathole ugatsheni eyedwa abantu bevota ngo150 thatha ke le mali leyo uyibala ukuthi imalini o150 ngithi ke namhlanje abaculi sicele akithi nje kubalandele sicela nje o10 rand u10 rand ukuyaphezulu sikuya ngesikhoma somuntu kodwa u10 rand kuphela bawuphonza isivaneni ke ama-account i-account ezobe iseka ngapha komhlongo i-account ezobe ixhasa ngala umgojele kuyoba usizo olukhulu bafethu emndenini wonke ngoba siyabaza abaculi kade basenzela okuhle kade besijabulisa lokho futhi nikwenze kungagqini kubona uma ngaphinde kushawa ikhwela kuthiwa bafethu sicela uxhaso la ngoba abalandeli mfokabela abanqeni ukweseka uma ngabe betsheliwe abanako nje ukweseka noma nje siyazi bakhona bazobe complain bebhekale kodwa bakhona abantu abanenhliziyo enhle abakwazi ukwenza iqiniso kubaculi bangamaskandi nakubona bonke abahlele emicimbi basupporte ngoba lento mfukabiyela leyo ukuthi bavote abaculi ngo1 rand bevotela iciko elithize makuthiwa linominate noma kunomcimbi othize kwenziwe i-competition ethize for umhlelo omcimbi kwenze i-competition ethize abaculi abalandela amaskandi bevote ngo150 babo basuke bexhasa umhlelo womcimbi ngoba wayisiso njalo mfokabiyela ngoba imali asuke azoyithola umculi lo basuke bemvotela incane kakhulu nemali esuke ithola umhlelo womcimbi namhlanje ngamasingathi abakwenze direct kuma account athize abalandeli bakamaskandi bathi ngishaya imali engaka la account shama 10 rand la shama 10 rand ngala account le ebese abantu abazobe bemonitor lama account lawo bazobuya nezibalo bathi bafethu imali esengenile ekhadini lika babu DSD ekade silikhiphile nansi imali siyabonga esengenile ngala ekhadini elisupporta umgojeli nansi imali siyabonga kodwa uma ngabe i-foundation lengisho sebayenzile kuzophuma i-account eyodwa ebese bonke abalandeli bashaya imali khona neyigwile ethize ke nabo somabhizinisi abathize abafuna ukuxhasa bashaya imali lapho bese i-foundation leyo lolu thimba lelo liyathatha isamba semali esithize lihamba liyo emndenini liyofika khona liyokweseka iciko lelo mfokabiyela Mfokadube sesivala uthinta indaba ebaluleke kakhulu engicabanga ukuthi ngithembisa umbukeli ukuthi ngasekhaya sizobuya sikhulume nawo sizazoyihlaziya kahle le ndaba yezikhwama zabaculi nendaba yokuvota kunento umqondo engifikela ukuthi abaculi bengazuza kakhulu ngalento kodwa mfowethu uvaleliso kwamanje bamona emakhaya sishaya kanjalo insimbi hlala ekhaya njalo wena usubscribe ufollowe ucommente sibonga kakhulu futhi siyabonga siyazehlisa kubantu abasixhasayo ngasonke isikhathi abakwazi ukucommente abakwazi ukusubscribe abakwazi ukusibonisa lapho sigeje khona abakwazi ukusinika futhi ezinye eminye imiqondo ukuthi bafethu longisani la bafethu ngigejile hlala kanjani ukwenza lokho thina silethe bazishiza siyabonga